Nina bobaba, nina bobaba, nina bobhuti, nina bakhwenyana, nina bomakoti, nina bomama eningafuni ukukhotha amadodenu, eningafuni ukukhotha amakhosikazi enu. Ake nginitshela indaba eningayibuzanga. Kuneyindawo la edrobheni okuthiwa ama-adult shops, ngayibona lapha eCarlton Center. Bayahamba bafike bathenge lokho kuthiwa ama-artificial, amatotorozi la erabha, bafike bathenge wona. Awazi wena ikhona la endlini, angithi wena awufuni ukumkhotha ngoba ukuze afike kuvuthondaba ufuna ukuthi uzomkhotha ezwe lobu mnandi lobu. So wena usuncediswa yile totorozi leli lerabha, afika liplake laphayana bese angithi wena awufuni ukwenza lokho. Uma engakwenzanga lokho, bathenga izimake ezincane lezi omavukuvuku lezi ezincane, bese thatha isobho le Royco, i-oxtail soup, ayithele la kwibhiskiti, bese sondeza isimaku lesi. Futhi angifuni ukunikhohlisa mina, omama bayasitshela. Mina ngine group la ku WhatsApp lapho ngifundisa khona abantu besimame ngocansi. Bayasitshela ukuthi izimaku zibakhotha ukudlula nina, zibakhotha kamnandi ukudlula nina, ngoba uyalibona nawo ulimi lwesimaku lude alilingani nolakho. Masiliphosa nje isimaku sithi uza umama engathi ushawa lightning, uzwa ngathi khala imbani la ekhanda, angazi ukuthi kwenzakalani ngoba wena ufuna ukwenza lokho. Nawe mama, wena ongafuni ukudlala ngethoys lakho okuyitotorozi kamyeni wakho, nawe obaba bayathenga lapha, kunezibuni ezithengiswayo lapha. Bobaba imikhuba eniyenzayo. Bomama, once indoda yakho yathi ekhaya kuneroom okungamelanga ungene kulo or kwaba nebhokisi alivalayo angafuni ukuthi ulivule wena, alinkinantele ngengide enkulu engawazi ukuthi khona umkhuba lapho, is either kunotukoloshe lapho, is either kunomkhovu wakhe lapho, or is either kunalento le ayithengile enezibunu enebhiskiti. Othi wena mangabe ungekho alale nayo, wena ungekho ayikhothe, enze yonke lento angafuni ukuyenza kuwe, ayikhothe kulo yana nopopi lo yana oyibhiskiti, onebhiskiti. Izibunu zomuntu wesimame kuphelele bayakuthenga obaba. Ngikutsheleke mina, bakuhlalisa emotweni, abanye bahamba nako la emotweni. Mayesezwa nje ukuthi lento le afuna ukuyenza wena, afuna ukuyenza kuwe wena ongamvumeli ukuthi ayenze lokuthi wena amanyala uyenza kulento le ayithengile ehlala la emotweni. Nawe wena baba ongafuni ukukhotha umkakho, ngiyakutshela mina ngikufihlela, ukhothwa isimaku. Bathenga izinja, balala nezinja abafazi benu. Ningithuke-ke nigcine la nithanda khona ngoba nina nibeka imithetho nina ekamereni. Ngithi mina mawubaba ushadile, thandaza, ukhothe, wondle. Mama, mawumama ushadile, thandaza, ukhothe, umphekele ubaba, umphakele adle asuthe. Nanko-ke umuthi wentando, awukho kodlula loyo ngikutsheleke mina-ke. Mawuhlulwe yiloko, uhambile zomkhothi ifebe, ngiyakutshela mina. Uhambile ubaba zomkhothi umfazi wakho, uhambile zomkhothi inkolotshe ezifana nathi. Angithi wena awufuni ukukhotha, uzongena enkingeni. Ngiyakutshela ungathi angikuxwayisanga-ke, ngiyakuxwayisa-ke manje. Ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona vele iqiniso leyababa anilifuni vele, ngiyabonga.